lokal. Umabot itinasuro kumurang 4.3 milyon na pisos sa tinailokar nga pondo para iti cash incentive nga naipaay kada iti amin nga opisyal ti barangay iti syudad ti Bataca. Inpakaamon ni Honorable Marky Chua, tunggal opisyal kat nakaawat itig 3,000 pisos. Karaman dito iti barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers, lupon tagapamayapa kanda iti barangay tanod. Kuno ti mayor, pamigbig da ito'y kada iti sakripisyo kan serbisyo nga ipapaayda iti komunidad. Inay na nga tinawan nga may saysayang kata kinasao a programa. The city government of Batak distributed dagiti cash incentives dagiti BHW, BNS, BSPO, Lupon, Tagapamayapa, and Barangay Tanods. Ito ay yearly naman pong binibigay ng city government to show their support at para rin po na parang we capacitate rin naman. Hindi lang through aids, hindi lang through seminars, pero ito, may mga incentive pa po sila. So, 3,000 pesos ang binigay natin. I think ang nai-budget natin dyan is 4.2 million. More or less, 4.3 million ang nai-budget natin kahapon. So, at least nakasuporta naman po tayo sa mga barangay government natin. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.